Je vous remercie pour la blague de la Bible, pour nous comme il y a bien marché TV, nous menons achi so ni ma so na ma so ni ma so na ma so kan club ango shida wo kon feche mo won bolo kashi kon bola de bo anuncho mo ni ba de sakasa manta ka me jala ke fi wo do mo ne ke ngene pa pa gbine ke we ko je men fe men ji men ni men na le ne ke me pi o ji men wakati sa amle Pio Chile, Shikabashi Amlon, Kajachi Amita. I'm a better ami. Lala me yakwa me ya nwa ko se abeku ko me obato mo ame wo so le mo ke fa pa mo pe jake. O fecha ma we e anu wo fin wo na gbe afi na gbe papa ne ke wo fin afi mi ato eko apa. Shikomi ko taka be no le e champoni fe money ni ke ba ogbe no ngle twaji no ni ehye ode bi ni ama wa understand by Great Aim Academy passion and excellency. I'm a fata many year bo am ni ke ni fe money ni ba ogbe no jeje no ke ba ke base pharmaceutical ame yemle na the gym bar and restaurant ke the gym fitness club chi obenke neke gbemene koni ona no fane kan din ehabo ni me na me email akashi je no debi ni ama wan start ogbonyo ni sheka kala gbe masuma ke ma ejara ma bashira kajin ya ejara ni ba nkenya ke sanemi won ya mi olololo nkenya ya kojo ashon any video jeponi manyem yefun ni ere kenchi emanche ke eja se ke woku eja ka me denche shintoshi ama blufu na kan no o debi na ma wan start ogbonyo ni sheka kala gbe mi ejara ni ma ba shira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced BaseVite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. BaseVite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With BaseVite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Great Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Great Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Great Aim Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man Kamisha. Gana bi ge manti asio mi bi fe ami penye gemba asaga ni fe hunu o ya he strut ibona fe ni mi bi ni gba me ana woke amane bo aba fama bi ayin ke amla lo ibona fe na amla akwe ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke chine ni fe
oya ekome woke akuto nkwaro ma fi assembly members na asanigba te ofilo anke koke police fui alo oche me ni me aye abua ni onye no kesa na kan fi mo na yeah ora don nke police fui ke wo kwani na agbako ye bi ene eke wo sa wo eke wa achu je ya me pe popa wo jin ke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wo kan majanche mi le won na asanigba na gbaru e titriji gogota ni hey ni ekole mi jo mi echichiye alo mi jo beje me ni saka ko na chunwe ni hey ni ekola ma chunye ni esa alo ndi ko me ni afe egbe ko manu lehin ele me ne fen o kapa ni gbe ni o asada ni fi mu atu ni beja mi ko ba de nje e ba yin abona fi ni o fe be ke ha ne ke ni fi mu ni asada ni fi mu ba no da gbe ni pa no ka se me ki ne hu le mi ye o ma shi tv no Mbe ini odai afite kofi meji mo ni yo asaga ni fe mo ni ochina. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Neo Dai Afote Kofi. Catch me live on Mashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Okay, she died in a Kenyan children. For you be a lulu, machine, or what to him, Rabu Mishi. Some bono, we catch a yabalake, Saka for she gave no Jim Monibiane, Isake can and Yamashineka, no near no fair, coca, fan, Safu, the KG Bonisa. Yakashi, Akoleke Mini, Okokate. I'm a fan of Mobini. Chekumi. Thank you very much. Both NPP and the will belong to one country. That be you. If they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. Oh, why not? They should send it to High Court. With Omashi Morning Star, Niji Omashi Lebi Nwamie, okay, stay informed, be entertained, and inspired with a dynamic team of hosts and experts. Yo, na me so la bladi abi bulbul kami yo be o Mashi TV no fe nye fe shida aka nyana nya wochi nyime minti ya jaramba shishishi ko manye ke shari la be ni me na me bladi abi bulbul nke mene min sa mi wonye ken yakojo ashon ni amle eko ona nke onya ke gamen nke no ko ba esani wona wo iwo twi wo fe mini wona wo iwo twi ni wo ke jaje ke maje ona yi shike wo ke wa di wo twi ase ke wo kwe na yin beni wo ba ile shin wo dinche wo ba na ke wo fe mini wo twate etwa wo ina lo wo dinche wo wele wo mama jiano ye manjano lala nya bia na ni ke ba nye gbe no concerning manye na dede akanwa ni ji eteno alo ejeno ni nti ko ni eba eke ewo chi ya ten nyeme lala ni ke ye mo ne fon manjano ni bi e afenyo ni mi to mo bi sane ake ken clean sane wulu ni to mo bi ji ake koju ashon aso eye anda gbese alo anda senre noko ni mi to ma na male oni mi nshi otinoko ni mi to ma femini mi nta o ma na male ake
kojú àṣọn aso eya sẹ́rìn ṣìṣìn àló eya gbèsè ṣìṣìn ẹni àfẹ́ tọmọ nọ́ní bàyẹ̀ glefi ẹ̀ bọ́nà chameni wọ̀ yẹn yẹ gan tọ̀tún wọ̀ nàìjíríà mi ń wọ́wọ́ kò ń dùn n'òde bi ni a máa wọ́n rasta máa yà ní ọmọ yue ni máa yue dá jà kẹ́bẹ́ ní búlù bàálẹ̀ ní ìwà lẹ́tàn wọ́n yẹn wọ́n táṣí wọ́n kọ́ ẹni wọ̀ ìwà látàn tẹnu wọ́n ká akẹ́sìn wọ́n fi mi ni wọ́n fi inú kó yẹn mẹ́ chairman kò mẹ́ efe press conference mẹ́ni gbígbá apá gbin ẹni kẹ́bù yóò concerning wọ́n yẹn náà déédéé àkànwá ní ẹnu hàn yìí because ame na agba unje ake sini mfoni eni nke ba hotel alo wie mo ni yo emi ake inchion alo wonye ni nchieta ni di money phone call esan ni mo ni nchieta ni di na akanwa ni di eteno chamene ke ameke na akanwa ni di eteno be noko fe mo don shimo nwe ameto manye konklon ke gensile eche onai shibia ni ya me wie mo mi twan ke be gbese manche ni di ni ayibonte gbese manche ni di ni ayibonte le e ose ni pia ni e hani manye te atoto ime ko kome manche ke jase ke wokunu pa ni lele e kane ke kumo nyeme ole masuma ke wa bu press conference to enu oba nsi won fa wonu efufu e nya wa bu press conference to enu oba ashra nya o fe wodi adu to watch ka mi she o twa no manya bra o The Okanja family of Accra and Obutu, being the Lodia owners, of all Kojo Ashon lands and town, hereby represented by the head of family, Ni Ayiti Ekuban, and the council of elders of the family, are gathered here today to formally and publicly denounce the serious misconduct of Nadede Akanwa the third. She is the third and not the fourth, as we heard on social media. Also known in private life as Florence Okanle Okine, who otherwise was customarily distilled as Queen Mother of Kojo Ashon on the 9th August 2024 respectively, due to her flagrant disrespect and violation of the secret trust reposed in her office. Ladies and gentlemen of our esteemed Okanja family and members of the press here present, it is our firm belief that as traditional leaders, community members, and stakeholders, we cannot remain silent while the integrity of our heritage is being compromised. Barely 3 days ago, the family saw an audio broadcast all over the social media platforms concerning an alleged group of persons parading themselves as family head, chief, and Jase of Kojo Ashon, and also alleging the sale of land and the public cemetery in Kojo Ashon by the customarily deposed Nadede Akanwa III. In that broadcast postings, ladies and gentlemen, we all heard the profane utterances and insults by the said former Queen Mother. First of all, we, the principal elders of the Okanja family of Accra and Obutu, wish to state categorically clear that none of such persons have such capacity to portray themselves as chief, family head, Jase, etc. in charge of Kojo Ashon, and as such
capacity and such capacities are solely the preserve of the Okanja family, who are the allodial owners of all Kojo Ashon lands and town respectively. We also wish to state clearly that Florence Okanle Okine was spotted by Ni Ayi Tiekuban, the head of family, in 2018 and installed on the 28th of June 2018 as the Queen Mother of Kojo Ashon by the head of family and the Council of Elders of the Okanja family of Accra and Obutu accordingly. And due to her breach of the traditional oath, abuse of authority, disregard for community values, and fostering division, the head of family together with the elders distilled Nadede Akanwa III on the 9th of August 2024, customarily and traditionally per the same custom by which she was installed. However, she still falsely parades herself around as Queen Mother of Kojo Ashon, displaying her disrespectful tendencies, such as what is currently trending on social media. Her conduct is a taboo in all grounds and regards. Irrespective of her removal, Nadede Akanwa III, the deposed Queen Mother, goes around styling herself as a Queen Mother with an alleged gazette occasioned by the Bese Manche, whereas the Kojo Ashon town is under the Royal Asne Paramountcy and never, into brackets and underlined, never under the Bese Paramountcy, as we do not owe any allegiance whatsoever to the Beses too. We, the principal elders of the Okanja family, wish to caution all inhabitants of Kojo Ashon and to make it aware to the whole public, the general public, and to state emphatically that under no circumstances should any person or persons portray themselves as traditional leaders or otherwise on behalf of the allodial owners of Kojo Ashon lands and town, other than the principal elders and head of family of the Okanja family of Accra and Obutu. Accordingly, we have therefore instructed our lawyers to take the necessary legal actions against all such persons concerned. We also wish to reiterate that in the said audio circulating on social media, the deposed Queen Mother Nadede Akanwa III, known in private life as Florence Okanle Okine, also made certain comments that it was she who paid fees to our honorable lawyer Ayukwe Otu, to foresee our legal battles in court. We wish to emphatically say that this assertion is a palpable lie. It's a palpable lie, and that she was nowhere near the case in question. That case involving the Atukwe family of Kojo Ashon and we, the allodial owners, Okanja family of Kojo Ashon, started way back in 1987 and traveled through, and judgment was given accordingly.
where the Atukwe family resorted to go for an appeal. The appeal court also rendered their judgment in 2014. In 2004 rather. We have all these judgments here as we will show to the press. This is the judgment that Okanga family are the only and allodial owners of all Koduashon lands and town as we see today. This is our judgment. We also have here the purported gazette that the deposed Queen Mother Nadede Akanwa III, known in private life as Florence Okale Okine, is using to portray herself as a Queen Mother. Yo, non me soin la blague abi blue ngo o chamo to fan sini phone se jeke shimi to kolo le fio la am a press conference ni cheme fe na ni cha me ni no na be boni e yo leji ne kegbe me ne ameji me ni me na to ame ke wonye na dede akanwa ni je ten no ona yi ama me kwa na kangbe jan to na me unji cheme ichi elo ni fatai ona she on the long way round there ni inti ne ya inti ko batete shi yeah watch a press conference say we mo mi tun ake amepa ni ji wonye na kanwa ni di eteno mo ni audio ni ba out there amepa le ni ji wonye mo ni ona wonye sini foni ona ni ji na dede akanwa ni ji eteno ni chemeke amekpale ni ameto mokonkulu ato mokonkulu wa kwa mini gbe jino ni kamo no ake na dede akanwa niji ejweno yo be tun ake na dede akanwa the fourth ono mi shi money wie mo the third ni your press conference me wo che wie mo ikome tun ake shi amame kwe na to wonye ne manye shona ke inti fio ni ya me baba ameti ami ni gidigidi abase mi aka akpale lele wonye shafo kete gbese ni amni ni yani na woche afro so ajema nshona ajata ne yani na le onake be woche an le go ahead ake e ka kwe na kan gbe me ni hwe ko ni le we kwe le femini efe apparatuses ni wo no no eje ni wonye ne kon o babu audio eto na ke eke dole ke shana nchwa ma ke bo shima shina to woni kan otro ko nje be bo oshima bo manche joshka ake fe kusun ke ni bi abo bo mono oke jase che jibe bo die nche to atobu manye eke le di moni etobu moni claim ake wokunu pa le twa e phone no le won onu egbe lehun manye ke le die nche abila ko ti den le nche le manye le no di moni to le no mi bi ake kelele ni manye ne toto eni minister ne ba because be momo sa misunderstanding yo mo no nyonye me na toto eni mini jina agba eja ke ni ko okono ni ya no be ba fet mo fiamu ke shamu han manye allo all blames on there because ni ba fet mo me no ke jinshi well dodge team here la unu ba che won amon amekebo nko ma ba oti allo oba nyeme na neme sonlo abladi abi blue ni kemi yo be yo machiti mi eno mewo chama press conference se mi na me fi ameke ameni bi ba chon ake ono na me pa mo che shinke wie mo ekome ni yo mi ke ni bi ekome ona no ni ya no fi ko de bi mi ma awo rasta imbu ana ni ke ba wie manyama kebu ye nywa gboje ni yin akeshin Chamon fin esana ke shwagbese manche wache Dr. Nia Ibonte esana ke shwamone ni ya no kojo ashon ashwale eja ke kaje manye ke manche
ke woche komena be bo as a good leader akake de kesande bo yin sande e bo fia bo ni je ke ba je kakla ke fu na bu ake yo ni wo pon sande yin eche me tashi koni ona edun jomo ke ni le wi mo ko ewu am ti amle because lumo yele kumo ni bi peace involve ni mo egboyin pi ndi kantable bona no mo fia mo nyo ona but can you drop when no ni ke e akwa na yin enyo la bun san ba kabo pepepe ni ko amochu mi ba gbe mi yeme nde sani wo check gbese man check kwa ni solve ndi ato eko ke fata eko ene ha ni baby me bi yu ke shiola ake gbese man check fitega shona ko te wi mo na ni to mo be ko no besu mo alo noko cheme ke yemi wo te alo wo ba afi achi ewo refe ekpololo ni wo be o cheme ameke manye je le legitimate manye ke wo ni bi ke wi mo ole sini mfoni e ko me ko e je me masuma ka wa kwa na kan sini mfoni e dani wo ba ke wo magbele info line se ko ni nya so lo agbade abi nyoni to ni demo nya wa kwa sini mfoni ni wo ba zetedi he ni wo pale wo to manye he yesi ane no la hu wo la tumi ya bie ni wo to le wo le manye he anu wo to e igbai tuntunji na dede akanwa the fourth o na dede akanwa the fourth ni ache ye odu emi je leji neke manye he ne ni woto e wo manye he ni woto e eta mbekugbe o fa ne manye lowo he no ko ni jenfen Ghana mambi fen anabo wo manye na dede akanwa the fourth ni weku icho ke weku akwashon jase che shinale kita ke ni bi fen leji moni nyena ye TV no ngle twane leji wo manye fefo odehe abi manye na dede akanwa ni die dwe ehe chedenche de ye hesiba ni lele eye emanye ye weku gbadianoto ke kusun gbadianoto mi pepepe agbene le hu wo weku ichu ni damo o kanja family afena niji ni ayiti ekuba ye fa ne lene mo fia mo ni ba che ni ayiti ekuba be blofo ke impersonate gbomo de nchene wo weku ichu o kanja family afen gan ko butu kojo aso fe weku ichu edenche ni damo weku afen na le ne je ngmene le jimoni ena na dede akanwa the third ne ye heko ni emole kabashia ne na to le manye woche le ne agbene o kanja family e wo ja seche ni le to owo ne pa awo leji ni aikan o kanja noche ni je enyo ni o kanja noche ni je enyo ne fa ne le hu edomo ni de joro ne le to ni le pa le non esna na de akanwa de ted wo pa le ne lesna le kita ni le non ekuse efe kusun de akepale ewo le hu le ne agbene ya jameno woye fatalo ni adotei kasa the first leji opete ko fe manche lehun ne lehun kojo ason ewawo ya nibi baba omi ya gbe short ya no ewo wonyin ni kamene noko ni na wonu wonje wona ya wo Ghana jakuma na niye ni ifatanhe ewo lehun eba lehun lenye na ne agbene lehun wo senche ke ha kojo ason ni lehun egbeji ni tete ankama the second
leji wo sente ha kojo ashon le unyo na ne agbene kenya ba na wo kojo ashon fe o kanja family wo tambe le hu ni boyo le hu wo chambe ne agbene wo wekume wo ni shipi kojo ashon fe wo shipi ni o shipi onupa ni weku e kanja family eto le atole ni aboti kente egbe echi alias ni fresh le da na fe fresh kenye ni aboti kente le hunya na ne ke weku ma bi ne hwe ye ke hinfe me ko me ya gbo na ke ati akwele wonye wo yo nupa si onupa ni ka ba wo ba ye afie ni homo ke ni bi fin le di wo anti akwele ni edomosi e wo se ni le eho ni na dede akanwa di ted ne ni wo pale ne ba se ni na ba ile hime anti akwele ni domo wo se ni le di nche e ba se ni mi e ba jele poto ni elomo ya se ni mi he ni wota ni no aka na je enyo yi se ni don wo mambi won binya ake neke gbomo esa ake echa no yo manye e ha weku ni mole fofoi ni wo dule ni wo watale ne ba to fofoi hwen ne ba tesin ne ba ja neke weku ne lomo ya hia na mi no aso neke gbomo enyo yo manye e ha wo ko dabida wo ka wo pale boundary chief de ka wo pale ni wo ni incarnate statement ni weku ichoke e akwashon e prepare ni ngbaji ni ayite gbeton lo kenklemo ni ayite gbeton kenklemo meji kojo ashon fe akwashon che ni to ake sikwadie fe ni kama kojo ashon meji boundary fe manche o meji boundary chief no size yo o fane yo na me so la blade abi bi ka me yo be ma TV na ngo cha ngo to fan me yo akeshi nya fe mi ni nya unya kwesi ni fo ni nya bo mi wie mo san shi ode bi na ma one rasta ya ngla to ana emi e insan de bi mo ji ake wo be ani which is which ejake me ko menyi aka aye keje gbese no aye kenja sen no ni wo gbese alo asen ne cheme ni jaji anyi se odogba ejake bi ni ba kenye to ni bi ayi odogba ni fele ko keko wo ba ni na le ko keko e be san ni na ke ni ba na ni wo shinye na jin femi ni ejole agbona dame ma be san de bale na kan wo da ni wo na ke mu ko yin chi wo na mu ko ake wo yen lo shimo no ni kan gbe ni san ni wo ni wo fi wo sumo nu wo fi onu ani yu ake game gadangbe bi yo moko pako wa ya ni moko efe ko wo noko shimo wo subon gboyin ni wo ba no ji no ni fi omi ni egbla wo yi se as gadangbe for mo bi cheme kenyeme eneme ko te wi mo pe abake ode bi na ma one star obu mo no sumo mo ko sande de chobi e but jeni ode bi na ma one star sumo mo ko sande gadangbe no ya ke hwele mo pe ntawo no e won bo e wo mo de ake efia ni ni e kan makọ afemi ni makọ afoje wonye na ka akpale mo ni gbo mo enye gazette oni mi shi enye gazette ni le no ji mo ni yo pale se to mo be ni wo cheme yu no mi bi ake ma ba na mobilize iye ona because ki wo fe na kan wo ba gbole wo majian no egbe manjano ko mo me na chon ni manager le ni mene ke ni mene na kan no me ba about ama ma ba chon ni bi ami ni nkan nya ke sande ni le mi nja mi ololo le manye na de akanwa ni ji
eteno na ka akpale mabo modi akele oni ni ba hye no koni lehun wobo a side of the story to it because no ni ya no esani wokwa mi odugba ni anokwale shikon ama gbanye to se fe shikon na chon aka ya yo da si ina ke shikon e kapale se ko no tutun shikon e kapale se ko no ntake bi ni wonye ke bonyo mo na toto ime ko me no we sana ke shika ba shi ablade abi blu ni kam yo bi o ma shi tv no meni ona na me fi press conference je amesani ji money umanye yo ton ni afro so ajema nji gbese ma nche ani eto amekeba ama amesani ji no ni efi omini eyo alo amme ji meni ekefe min ekena problem masuma ke wakwe na gbesi ni foni ko nu oba keje no se magbele phone line se ni ma bi man bi se na ke ne ke sani ete ayo le han ten because kojo asion mi bi ake gbese bi ano alo asen bi ano ni iwo eni eme na efen ya ano nyi awakwa ne ke si ni phone ni oba Government kware ni amu mi gobo ogbe amu ke police ogbe amu ke police ogbe amu ke police ogbe amu ke police oba binu no ogbe amu ke police lo ogbe amu ke police ogbe amu ke police hey Germany oba binu no na Jemi ba mo we manye ni ba mo bo abebi e gbe fun wo ka fe ya police wo ka fe ya police wo ka fe ya police Government kware ni amu mi gobo ogbe amu ke police ogbe amu ke police ogbe amu ke police ogbe amu ke police oba binu no ogbe amu ke police lo ogbe amu ke police ogbe amu ke police hey Germany oba binu no hey nyenge amu ke police lo Germany ba mo we manye ni ba mo bo abebi e gbe fun wo ka fe ya police wo ka fe ya police wo ka fe ya police Government kware ni amu mi gobo ogbe amu ke police ogbe amu ke police ogbe amu ke police ogbe amu ke police oba binu no ogbe amu ke police lo ogbe amu ke police ogbe amu ke police hey Germany oba binu no onupa muo onelo metata onage wache mene ebe mane no na dey press conference money tashi akwashon che ni akwashon lesini ame leji money hunu ona esini fone ni gege logo onu na kan bia mo na ke ame committee na ma gbe site mi onu mi nshi ama gbe asase no mi na ka me onka me te shikun ko won mo nji ono ni jinji o no na ke manye ni ji na dey akanu ni ji eteno ebi yen fe mi ni ame ama wo ame no onu mi nshi no onupa mu onupa ni info na ge ya ba twa mi pon o correct nyame no taka beni wo yen wo wi mo mi no to me ni ame onaka mo atwa mi pon correct ni bi pigi no nete no behind bars ona shi mi nke swa mo fin ke swa mo ba swa gbese manche ni di ni aibo nte because le come on kemi vie ne a small divide and rule fe mo chon gbese manche small divide and rule got the mo papa kemi ni wo maja chameyo ya kekesa lile kenyanyo ya dapo kumo no konyo happy she still am agent no ona but fe bon lile no sha hapo den che nyanyo isande sustain no le on lile but fe bon nyanyo ba kon la hapo den che isande sustain because kame ba na shinamo alo inti pe obana ka gbomo tu efen e ba ni nale nyeme ma ba isande ba le na kan no wa chame ebe no ni ba na amba fe press conference ni ameke be na cheche ye meneme jase ke wokunu pa ke manche be meni le manye niji na ade akanu anje teno etotoyi
ona ni gbese manchale wala ke e ani atotoi ke mene me kele mfebe e ko ni atotoi me koko me ni e ka atotoi no me koko me ni atotoi be ameji meni sande ni yu e phone no shije wache mene nu wonani amefe press conference she no na ma fe press conference ama me ke they do not recognize manyena de akanwani J10 as amemanye agbene wen wekunu pa anwe they have the legitimate head of family ni wo money na de akanwa chon wa melele wekunu pa kefata enwe jasie le wen ameke the legitimate kojo action jasie ye ameti amle ona ke na me fi introduction pa me introduce le shin mo ameke mini be weku eke jasie eke manche many mena akami bi phone call no soli amen shi makwa ke manyi magbeshi ni mana ne kegbe me ne infoni lo onomi shi kome ku masuma ke list sini infoni ni wokweda gbe ni ji eni wo chemfe che ma list egbe din mani nya wokwa na kan je shikombe pe ni wo ba nya wokwa je me shikombe ni wo ba o gazette de hie ni wo pale wo to manye he yesia ne no la hu wo la tumi ya bie ni wo to le wo le manye he no wo to igbai tuntunji na dede akanwa the fourth o na dede akanwa the fourth ni ache ye odu emi je leji neke manye hene ni wotoe wo manye he ni wotoe eta mbekugbe o fa ne manye lowo he no koni jenfe Ghana mambi fe anabo wo manye na dede akanwa the fourth ni weku icho ke weku akwashon jase che shinale kita ke ni bi fe leji moni nyena ye TV no mletwane leji wo manye fefo ode abi manye na dede akanwa ni ji eje chedenche ne ya heshiba ni lele eye emanye ye boku gbadianoto ke kusun gbadianoto mi pepepe abenele hu wo woku ichwa ni damo o kanja family afena niji ni ayite ekuba ye fa ne lene mo fia mo ni ba che ni ayite ekuba be blofoke impersonate bomo de nchene wo woku ichwa o kanja family afe gan ko butu kojo aso fe woku ichwa de nche ni damo woku afe na le ne je ngmene le jimoni enna na dede akanwa the third ne ye heko ni emole kabashia ne na to le manye woche le ne agbene o kanja family e wo ja seche ni le to owo ne pa awo leji ni nane men suon la blada bi blue kemi yo be ma TV o madan jana ga nyan wa kwesi ni foni on shira wo ba be cheme ni o die di meni wonye na de akanwa ni di eteno be ni nti e bateshe ma mi na mi gbe na ni woche ni afro so ademan di gbetse manche ke manye ake ebomodin lehun e atutu igbeme ke ba ko ni esha me o palace lele ni e atutu ne ke gbeme ne producer o fa ni ko ba na mfoni ko ni mambi ena wonye na de akanwa ke be meji meni ona jasi mo na jo ke wekunu ko na jo ke manche ameji meni mfoni ona obana ona moko unto gozan na kama ne renche le fanfulani in issue ni ke baba very soon ni di na kan gozan onumishi impersonate son amefe in yeshua ke amefata eko na wo na de akanwa ni die teno amewole awole kondun ni wo lenche manyomi male obana ke from right there le ke o kweke njon de duno gbeke mba after manye na de akanwa le di money hoteyen ni digbozan lenche shia dwaloni ni inkele ishi ojogba
no nyeme ablade abi blue nke mi yobi o machiti ni no masuma ke ma femi ni magbele phone line se ko ni kwelo elehun atwa ni amechon amedwemo amedwemo kojo action ma mi bi ake gbese bi ano alo asene ma no ni kedna kan hu lumo yeli ete ya no ye jeme ha ten ni mena ke ne ke wa ke ne ke wasa ke ne ke nyeme ngbele phone line say 027-432-4331 027-432-4331 makpabo 5 kg ochoa koni ochio ye OTV en fiu ni okemi afemi ni anasa ne gba komi ko nkemi ni mpa 5 kg ochoa chio fiu ye OTV en koni wona sanigba 027-432-4331 027-432-431 Kemba in Facebook Gizo confirm alhamdulillah kemini awon stasin radon nyemi bomode nkaji oke wonye be nke bon obahanyo twa koni ofemini ochon ojuemo akwa action alomake sorry kojo action bi ameke na kanwa niji eteno inti na amekpale le chobi efe ne ke ni mu e gazette mpendi olololo no wo cheme tenye fi oni bi nya aten ona ni ani galu mo yeli e feto mo ni efe chaka achon mi ni aso akelo mo wo cheme ke nyeme blue Impele phone line 027-432-4331 027-432-4331 bomode ko ni bohun otwa ni ochon ojomo ye no ni ya no mi nkeke kamin kometo akwena chefo ekomefe mo ni shiajo ni mle akwen fe mene ba ke neke we ne ba ke neke benu ba ile shin agbegbe ni meke na me awi ya he ona ni manye stania ni boni ewiele nke dole ye mlinle un ejake emonyomo ona si nke swamo fin ba swa gbese manche ejake leji mo ne sanle enye ne kwa ni kun eke na le manchi na ashisu ani ni enu na gbela olololo ka ba shibia ni ona ni watch you ake me ko me ye ne sanle distance me from le because they are very polluted na me no good advice me come to man kan ana me shaki me ke ni bi na me yin se come dia am a fan self interest no kelo ko bunyu po am nya me wi mi na ke kola ko e ba pan no ablado fa no gbe pan no gbe ke lu tu akejo hello o fa no wo gbe no fi ami o gbe ke lu tu akejo hello o fine o gbe kan no gbe ke no tu akejo warata mi bodo mani manje papa abla hello ma mi ta je english mini ne mi bodo mani manje papa abla onche o fine no na ya warata o fine no e pan no na ya enoni minu ye ke sanja minu tula o fa no na ya nyemi pan eche oyiradon niwajo bu ne fata ya bu ke mi unkwemo ya ke mi mi fe no kwe ne ke han ni mi unye wa mi to akelele no ni fio man bi ye mlinche ke han ya gan dangwe no ya ke chwele mo jinon wo fe mi ni wo hwio ona wo cheme ke wo nyeme be pia me dua me twise ke na agbe mi ameke hwio e aye na mo be afe no konklo nke no ni ya no ne esana anya akwa na muna ona esana anya muna bonche kumo beni akecheme ne akpe side ne awa me no ke dade na me talashi ponke ni bi tomo gbeke ngoji na hu na sha nneke ni bi na efe ba online ke mi nya obia wa ke wote alowo ba producer ofen no ni nkwolo ni me na mpa kwa mba amena na kansi ni mfoni ye nko no gbe hello fa no gbe kan no gbe ke no chu akejo hello fa no gbe kan no gbe ke no chu akejo warata o fa na no na warata mi bodo mani
o fa ne ka nyuma nkpa bo fa ka bo etu e TVM call aka o bo etu e TVM volume abashiko ni wo wie mi nkpa bo fa e Modo manye. manje papa bla o Mi da bo shi wa gebeni ukpala sanjia mi e awo. Wo bo tu ojo gba. Abe ma hun. Ni gbese egbu e na bi ba ga me pa ne ga shi machine. Wo mi no ni pe ni gbese yo mi enu mi amata san ni mi ake ne ka lo ne ke. Na me ma hun ni gbese choice e na ma mi ame bi ba ga me pa. Na bi na me ale je jale gbe ni. shi inche inche Manye la una me tule. Daga no ni amate shi le ma ga ma san ba pa le ko. yo she inche manje papa bla she dando ba maximum point of correction wonyemi minto ma jajele fio ni ma ne le ake anokwale wie mo de wie na agbako be shi na agba fio ni yo eje ake wache ni ayibo nte ndi gbese manche achikota akeshi egbo afeko de ledit ona akeko abafeko official announcement ko ni wo me ni ke wa me profile jam ka me ni ngmala mo mi ake de gbese manche egbo mi npa fai with all due respect mi npa fai ni le aboni never use na kan transition because keji cheme back out number fail official aka na efe choku na ata lo je wo man bi e le san wo ka wi mo afi shey ni wo wonye mi kenye be mi ni cheme efeko mini efeko official announcement ni wo mi pa ni fai ni awo ge ne wa jina mi shi ngbele phone line so 0274324331 0274324331 bo omode ko ni bo wo twa ni ocho mo onu mi shi producer fa na shi ba mi ke oyen picture of the four fair ni akato ni ji ni akanwa ni ji ejo no bo omode no ani producer kwelo elehun ana naka info be wonye be leji moni ona na deede akanwa ni ji ejo no mona the third producer ofa na shiba ale no ko bana the third elehun sini info ni be mi ni chemeke a pale alo nukwe ko ni kwelo ehun akwa ke aso naka jiboni esana fele alo aso naka jiboni ekanshi be wonye ji moni ona ge nle ke ani ba ma mi alo ba loko fe mo na ba fo le egbe no aba fulo afili ke nibi ahun aba fo kolo aba photo asue no ake akpale be noji no ni sini foni ni ofe mi ni ona yeme awowo ya o mini oke loko anya tashina na ewoji ona chinju ake chemeni yenye na ameji meni me nesa na ka me na amashi nesa ni ke loko ngbe na akwa na abu na ja ka yu ake ona ashino che echemayin ni ekoba afemi ni ekoba alaje ona yi no ke lela ka ashino che yo chemayin ni ekoba alaje enele te abale atin chemeke nyeme enele te e abale ihan tin nime name abladi abi blue ni kemi yo be o mo shi TV no nbia eni efe be nyeme esani wole wona jin fan mo jogba won ani lumo yeli efe to mo to konkulu ke la yan shisue mo ni mo ko eke mo ko akeshan anyemi fon mo no ani ko nya ke chinsi yen etan mo na no chame kanyame nke me piji meni ke manche yeli nkolo shanu kwali atun tolo akawo kucho mu fe mo shikon lojino na ke chake 4x4 ke se lasun eni bojuno no ni gba wo gamen na aji akeda ne boebe watakotu be ne ke lawyers ke judge si tulanye to mo bolu cheme wacha men wo yen dani ni ba ke yen ko yen shika be ne ke lawyers ke judges be ne ka me tulanye to mo bolu ke yen beneka kolodate benyen janyemba benyen tipa ni ma be sande bale naka na je kusum pejiano to asgadan we bi na ajaje funfun ishi deje jenjensa no bia na emi na eba ni wonye na kan nle no ni wode nche won chake ni bia anye won eno ni watrisumo bi ba kan shi da
onye na de akanwa ni je teno eyin gazette wo mi bi ake me ye dwenu na to e te aba la te alo te afi ole ante te va feten lonke e a ko gazette ba nyina na ka recognition ni be pi ke be ona ke be ba e hia best in jack abache ko na fe mi ni ajaje na aboa ona aboa ya no kwalegbe na kekekeke mene sorry no keke wonja wonya asgadan bebi ona chika ba tashi na ba hwe ne kento konkru ahwe mu ele e ba yin chemeke nyeme ka ba tashi na kwe na hwe ne kento konkru ahwe mu min kenye ni magbo ne ni akeshi chemeke nyeme e ba yin nime na me imbe efe ebe the one get many ni fe woni e ba wa bi many kwe many na kwe many twa many nya twa min da mo fian mo shi kanu magbe wo ni ke wala ya ke wo jufo ode bi na ma wa rasta masama bo ogbeno eko shimon kata o tv kachi ke shi deme bole ken gwen no me chenchata Sami Ewood yours truly onomishi general 1 eke akotoku mi san ni the big fight night baba ogbeno mi wo kachi o ya je no mi cho egbeno no ni ke wish mi enche enyenu MC Red Ghana onomishi MC Red nke mini ngo anale moboni eye ebuale no fe ni afia mo na gba pimu eja mo egbe no ajiele kejemi more wins after loses Mr. A MC Red Ghana nime name ablade abi blue imbe FAB nke cheme kenyeme lopi jinoni yon show mi shefwe wole dwen loye ni radon kemi kwemo